Desperado. Napalabas, pinasyar ni Melchor ni Josie iti pagbalunan. Nakasangit ni Josie, gapu itinalaos aragsak na. Ket nagpakpakawan pay daytoy ken ni Melchor. Iti panagawid ni Melchor, dandanisan dang akin naawatan ken ni Andrea, gapu tanasakit ti panagsasaw daytoy. Kabayatan na, insurumutan ni Warren ken ni Karen ti ayan ti bar a negosyo na tayso kanon ti mangimanihar. Iti may sa malam napanda Ismael ken Alvin iti bar. Iti adday masidag a lalaki amang damdamag ken ni Josie. Itagagayem denggen nyo ti tuloy ti nobela tayo a napaulwan. Desperado. Ayan ni Josie. Sapsapulan na ni Nana Josie. Josie kunam, sir? Wan, yan sigod nga da ditoy. Sabi no tayan na. Manong, awag dagnagan dito iti Josie. Didak man lukwan na kasta. Adautang na kanyak na dyan tadi na inted ide ti barya. Awat ti amam mingagnagan iti Josie dito'y Manong. Da kami ti akin kuko iti dayti abar. Mamati ka kumakas. Luklukundak pa gaya man, ah! Di ka gulo dito kasta manong. Apa ngay? Naglastog kayo matan, Manong! Kasagaya man. Sige, may ituloy mo ti gulo dito. Di da kasardangan. Sige, husod. Mapato ko yun! Imbag tapi Manong matlang. Kunak nagululat ta. Dahil tati pagdelikado na dito eh. Saan ang mawawan ti gulo, Karen? Wanyan. Kas ita. Nabit ka lang dito eh. Kastan tinapasama. Italaang siguro tayo jay. Di mo may bagati kasta. Iswa na mabalin. Ang board exam kalangan. Tapno may apply mo ti inadal mo. Kita, Ismael. O sige, tulungan da ka mangisimpa kadagiti baso kan bote. Maturog tan, Ismael. Oh. Apa, Ismael? Pampanunutam ka di dyan napasama kay Bar? Sa balit ipampanunutag, Alvin. Anya nga rod? Apay nga ta, Diyos iti damdamagan da dya lalaki. Ha? Talagang ipilit na nga da Diyos ang nagtrabaho iti dayja bar. Apay ang nalipatak mo na dinamag ka ni Karen itay. Anya nga tati Aramidak? Ibagak na tantiag paiso. Gapo iti kas dyan ang pasamak. Nalagip ko manan ni Nanang. Sa dino nga tanti ayan na. Di kagdanag, Ismael. Tama sarakam tumat lang ni Nanang mo. Saan pa nga ita? Ket panagkunak. Dumteng to ti umno apanawen. Sapay ko ma, Alvin. Anya oras gaya masimbangpet kay dirabi, Karen. Nakaturugak kami na dagos. Nabandugak. Alas 10 iti rabi papa. Apa yan naladaw ka na agawid? Kat adamat kaduam ijay, ngay so ti pangitalkam no kayat mo ti agawid. Mapagtalkan da jaya babae, Karen. Tinulungak pa ngamin anaglinis, sakbay anagawid da. Anya? Wen papa, adda ngamin lalaki anaggulo ijay. Imbag lakit din tada da Ismael kan Alvin. Kat, isuda tinang papanaw kan kuana. Napabutngan. Ay. Day tanti kunak. Iso ano mabalin? Ag-review ka langan. Ta si kasum ti board exam mo. Bareng makapasa ka. Kat mo talaga porsigido kang agtrabaho. Siya kung timang tulong kan kang agsapol iti trabaho. Kitaan to papa. Italaang mo't siguro nga adda gulo ang napasama ki Di mo ibagati kasta. Tadukas jaya kita tinegosyo. Talaga sana maliklikan ti gulo.
Sige, Papa. Panunutak ana imbag ti singasing niyo. Adayo man ang tinakaiturungan ti imatang ni Melchor. Ambok, pampanunutan naman ang ti asawa na. Nakman ka, Sarita. Pari Melchor, Marilia. amok. Ni Manon Mari Josie ti pampanunutan. Sana kiti asawan. Kaya ti anak mi. Maawatan ka. Nadamag mo ka ni? Numano atawan ti pan nakaibalon na? Saan? Yam na ko na ni Andrea. Ijay na kano na bumakay. Anya? Iso ama siya na kankwana. Unay matan. Talaga nga ta, asaan ang mapakawan ni Mari Andrea ti asawa? Panag ko na ka. Saanan. Iso ati daw-dawat ko kat sapay lang ko mata pakawaninhan. Sapay la ko matakas ta nga agpaiso. Huwag nga ron, Marilia. Sapay lang ko ba? Agyaman naktain may kawaran. Apay a pinayaban na. Kaya't kakasarita. At iti prutas, para kan ka. Saanan? Yawid mo langan. Nakababayin matkan ka. Alam mo, At ako makidawak kan kawaran. Katsapay ko matapat ganak. anya na ita. Mabalin ka di nga ibagam ka ni Ismael. Tao may ditoy. Kaya't ko ang makasarita. Ha? Mabalin ka di, Warren. Itaman pa kayat mo kasarita ni Ismael. Imbis nga idikat kagurguram ti anak mo. Wana, aklonak. Ngam kinapudno na kat. Katanya, Iba't-batid ko ti anak ko, Warren. Josie. Iso pangasim. Patgam ko ma, tikid daw ko. Kunak man no inton bigat ka nga agawid, Warren. Kaya't kung may nakasarita ni Melchor, may papaniti bagbaga ni Josie. Apay, anya manan ti bagbagakan kaday ting ayop, ababay. Andrea, di ka kumamot na nagsaoy ti kastabakat. Kinumabalin, pakawanam kuman ni Josie. Iti ka ano man, jak tumapakawan. Gapo iti kas jay ngay naramid na. Andrea, Wan gayam. Anya di ko nang ngay bagam kinimelto. imbaga ni Josie akayat na makita ni Ismael. Imbagam ko man akin ni Ismael. Tamapan nakitaan ti ayop ngay nana. Andrea, pangasim. Di ka kumamatag sa uwi ti kasta. Amin na tao, ada pagkamalyan na. Makapaawan kay ti ganas. Sige, ingka nga rudan kasarita ni Melchor. Panawan na kung dito'y. Apay ngay, kasla makapungtot kamatan. Madilang amin tirik na. Sige, mapankan. Sige, inakpay nga rod kasarita ni Melchor. Sige, matwara. Apay. At napatag nga ibagakan ka. Kitkidawan ni Josie, akayat na kano makasarita ti anak yo. Ni Ismael. Anya. At dakil ka. No kayat mo nga ibagak ni Ismael, ti ayang tinana. Bisitar ito lang ni Josie pagdikan. Kasarita ti asawa.
Nasapa ka ngayon, May, ah. Awan mo't latir aramida ka boarding house. So ngay maya ko dito eh. Inawagak ni Ismail ita eh. Tayong bagak, nagsabay kami ton nga gawid. Ah, di yung umay nga rod dito ni Ismael. Uwan na. Tapno, kuyog kami nga agawid. Hello, miss! Di ka kumamatagas ta, ah. Saan mo ta? Ay, wala kaya, manyalagan mo! Ha? Hoy, di ka man mangbasto sa kasta. Gayon ko dito. Naglastog ka? Anya ko mano kaya mo? Kaya't ko lang ta, mama mo ah! Neto. Ito ko man, Manong. Jack kayat nga adamanin gulo ang mapasamak. Agsublikan iti lamisaan nyo kadag iti kakaduam. Umay ka na ya. Apay nga parit mo? Kaya't ka nga rin amaman mo! Ibatan na! Umay na! Apay nagkabil ka eh! Naglastog ka matan! Hoy! Di ka kabila! Dahil tingarot ti parang... Naglastog ka! Hoy! Agsubli ka! Agsubli ka! Nagbayad ka din, Dayjay? Kung saan pa eh? Inaksingiran. Ang mga namang lukluko dalangin. Nagbayad naman kit din. Uston, Alvin. Kasto yung matlat na nakanayon. Lumayak dito eh. Mayra na nga dagulo. Wen nga rod. Pasensya ka na, ha? Kumusta ka, Josie? Kastoy. Nasaysaya at lakuman anatayak. Di ka kumagsaw iti kasta. Di ka mapukawan iti namnama, Josie. Yumayak. Ta aday pagakan ka. Sapay ko matamawatan na. May papan ka di ka ni Ismael. Kano asarong karan ti anak ta. Gapo iti kasi anak basulak. Kaguranak nga ta ni Ismael. Iso adinak kayat nga may sarong karan. Kinapundon na. Inlibak mitikadam diti pagbalutan. Dak kaya ta dumagsan man na ti parikot na. Apay, anyang amin ti parikot na. Sipod idi nga dati santa nagkinawatan. Mariribukan ang ti anak ta. Nang runay di kunak nga gwin naswasdan kanikaran. Kat tamom ka di tinapasamak kan ko na itikas diyangay naramid ko. Anya, Nang rugin ti panagulaw-ulaw na. ha, Kat tinulungan ni Karen. Nimpa-doktor na. Kat ti resulta ti check up na. Awan mo ti makita da sakit na. Segundi ti doktor, gapulaan ka no itinalaw sa bannog, kan gapo itinalaw sa panagpampanunod na. kasta ka di. Kasta gayam tinagbanagan ni Ismael. Wan, Josie. Kat idinalpasan agadal, ngaging gaita. Mayat magtantirik nun. Saanan ang naulit na idyan na riknana idi. Iswakit dawakan ka. Ano sama saan pala ang makapan dito ni Ismail? Ang mga no dumagsan man ng riknana. Kat sumrumanan tigas jaya marikrik nana. Namaluman ka mat, Melchor. Nagsarsarita kami ngamin kini Josie. Nga ta. Amangan no sa bali mat, tinapan mo kinasarsarita. Ay at panagkit-kitam kanyak. Oh, Amo Mandrea, nagbaliw ka. Gapulang itikas diyan na aramid ni Josie. Karugit na kami. Kapungtot na kami. Naimbag pa'y ni Warren. Ta sana kas diyan ti ugali na.
Saan nakaskan ka? Anya. Oh, at ito'y inumin nyo. Sagay sa kayo lang, abiyan ha. Lumaibos yun dahi ta. Huston, tapno sa anak agumura kata kayo. Wen, Agore ka man, Alvin. Apay nga da kamuli da pispis mo. ha? Apay da ita. Daytoy? Wen. Ay, kwa. Oh, Nakidinanog namin itay. Anya? Wen Ismael. At dalamin tinang bastos iti lalaki kini Karen. So aday jay, kinabil kon. Nagalasan. Tayo dati pagrigatan ti gusto ang negosyo. Talagang adda gulo mapasamak. Apay nga ta di pa'y lamapan maturog ni Ismael. At dapay lang iti ayan ti tawa. Ket malmalday. Kasla naunig ti pampanunutan na. Masya na ka talaga ken kwa na. Asit yak man kiti. Ismael, anya ka diti pampanunutan. Alvin, Jack natlaw ti asidag mo. Wen atag pampanunot ka manen iti naunag. Awan da ito, Alvin. Apay nga min na di mo ibaga kanyak ti parikot mo. Apalan ka ngamin. Kaputay patpatig ng katinam. Ismael, Sipod ubing ka. Nariknam ti pamatag ti inam. Siya. Pasing nga nasakit ti bagbaga ti inak. Saan na kanong ipatpadag nga anak? Kat naglakati pa ng lipat na kanya. Ismael, Taging kay ta. Saan nga pagpakita pa eh. Diyak ang muno sa dino ti na Alvin. Tauray kas diya ti bagbaga na kanya. Ipatpatag ko pa'y laang. Diyak malabdan ti panagarubos ti luwak, Alvin. Ismael, talaga ka di akayat mo na makita ti inam? Akayat mo na maamuan mo sa dino ti ayan na? Uwan, Alvin. Kaya't ko makita ni Nanang. Ang oray awan pa nang ipatag na kanyak nga anak na. Ket, itikan dito ang maamuam ti ayan na. Sarong karam ka di? Uwan na. Sarong karak, Alvin. Ibagangatan ni Alvin kini Ismael ti kinapudno nga adda ni Josie iti pagbaludan. Kagayem, di uliwan na denggen ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. Desperado. Desperado. Napalabas, nakigulo da Alvin ken Ismael iti bar nga iman manihar ni Karen. Kabigatan na, kinidawmot ni Josie ken ni Warren akayat na amakita ken makasaritan ni Ismael. Gapu iti dayta, nagawid ni Warren ket imbaga na ken ni Melchor ti kitkidawon ni Josie. Nagpasyudad nga rod ni Melchor ket imbaga na ken ni Josie tinadagsen a parikot ni Ismael. Iti sabali a bangir, masyan met unay ni Alvin ken ni Ismael. Isungay nasitgan na ken kasarita na tigayem na. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinubela tayo anapauluan. Desperado! Ismael, talaga ka di akayat mo na makita ti inam? Akayat mo amaamuan no sa dino ti ayan na? Uwan, Alvin. Nga uray, awan pa nang ipatag na kanyak nga anak na. Itikan nito ang maamuam. Sarong karang ka di? Sarong karak, ah.
Sapay ko matamawatan nak ni Karen iti day tingaramidak. Kaya't patagpatulong kan ka, bro. Anya day ta, Ismael? Tulungan nak man namang sapol ka ni nanang. Ha? Kwa, Ismael. Kinapudno na. Adday pudnukan ka. Kahit sapay kumatasan ka gumurgura. Anya day ta, Alvin? Adday iti pagbaludan ni nanang mo. Anya? Imbaga ni Karen kanyak ajak ipudpudnukan ka daytoy. Tadi na kayat nga dadda maparikutan ka. Gapo iti kasta makikita ka kasasad mo. Impudno kundi amin. Apay anay balod ni nanang. Anya tinagbasulan na, Alvin. Tinasayaat. Ni Karen lang yung tikasarita maipapan iti dayta abanag, Ismael. Tinapatag. Imbaga kun kan ka, no sa dino ta ayan ti inam. Oh, nakasukat ka, Mat. Nagsapa kan, Ismael? Inakitaan ni nanang iti pagbaludan. Anya? Kaya't mo asawan, saan kang nagtrabaho ita? Uwan, Alvin. Sa nabalitan na anos mat ni Sir Edgar. Sige, Alvin. Mapanakon. Sapay ko mga rod. Talumagan metan tirik na ni Ismael. Agrubuhatak metan. Madamdama. Rumwara kong diti balay. Sika, Ismael. Agyaman ak tin may kaanak ko. Agyaman ak. Ismael, sino tinang ibagakan kang adak dito eh? Apay akit kitaan na kakastanak. Amok, kaguranak. Nanang. Aglonak. Nadagsan abasol ti inaramid ko. Nadadahal ti pamilya tayo. Iso pakawanin na ko, ma. Apay nga minanay balod kayo, nanang. Kababain nga iba ka. Ngam, tangay adda ak matlangan diti pagbalutan. Ibag akon kan ka. Gapo iti panang sulisog ko kanyuwaren. Kan iti panang ibagbagak ada kami ti agasawa. Nga iso ti dandani nakadadaulan ti estado da nga agasawa. Anya? Nadagsan na basol ti inarhamid ko. Iso pakawanan na. Nanang. Iso nga ita, adda akon diti pagbalutan. Tikid daw ko lahangan. Sapay ko ma, tamapakawan na, Ismael. Mapakawan na ka di. Ipatpatid kayo, nanang. Kinitilaksit ti kasta na pasama kada kayo. Da kayo lot tatinak. Iso mapakawan kayo. Agyaman ak anak ko. Agyaman ako, nay. Wan, kababain dahi tingay naramid ko. Ngam tinapatagkat na pakawan na. Ismael, hindi mo kumabaybay anti amam. Ipatag mo kumalata. Ngam siya ka. Nawaray baybay anak ko, hindi ti pagbaludan. Tinapatag. Napakawan akon. Umay nga ta ni Ismael dito, inton malam. Karen! Kumusta kan? Alvin, itaman pa yung imay ka anasapa. Adda ngamin ibagakan ka. Anya dayta? Sapay ko mata, di ka gumurgura ha. Anya ngamin dayta? Kwa Karen. Impudno kon kin na Ismael. Nga da iti pagbaludan ti inana.
Anya? Maasaan na kaming kan ko na. Rinabi asaan ang makaturog. Anya ti reaksyon na. Idi impudnom kan kwa na ti maipapan kan ni Nana Josie. Saan mat ang makatagari? Anya? Iso apasensya kan. Kat maawatan na ko ma. Wen, maawatan ka, Alvin. Ang dinak na takaguran ni Ismael? Panagkunakat saan? Uwingahim ka rin. Saan ang nagtrabaho ni Ismael? Napan iti pagbaludan. Bisitaan na kanuti inana. Unay matintikas na nagmanagan ti pamilya mi. Namuak nga agpaiso ti ayan tinak. Di mi mo't lang makadwa ka ni tatang. Tadamot ta ni ti pagbaludan. Ismael! Mabit lang! Ni tatawaren. Kumusta? Nakasarita mong tina? Uwan tata. Sige. Mapanakon. Ismael! Mabit lang! Ismael! Di na kunin kan kano. Apay ngay. Anya nga tatimbaga ni Josie kan ko ano? Adda nagsardang atak si iti asidag. Ha? Ni Ismael ti bimaba. Umayon dito. Kita anak. Di ba'y agsaw? Ismael? Di ka din na pa nagtrabaho? Well, tada na patagan na panak. Tinabayag na yung liblibak da kanyak. At dagaya man iti pagbaludan ni nanang ko. Kukwa. Apay kasta ti panang kitam kanyak, Ismael. Kagura na kadi. Pakawanan na kuma. Nujak imbagbagakan ka nga ada iti pagbaludan ti inam. Jak namin kaya manayunan ti parikot mo. So, maawatan na kuma. Maawatan ka, Karen. Agyaman ak no kasta, Ismael. Uwin gayam. Mangala ka man iti arak. Anya? Aginom ka? Uwin. Tapno may liwliwag ko ti kasti nagmanagan ti pamilya mi. Pangasim. Maawatan na kumaman, Karen. Ismael, pang-asim. Gusto ko man. Nabartagkan. Kabalak na ito Karen. Di ka nga di madanagan. Nabartagkan. Gusto na. Sige, tapno awan na ibagbagan. Ando iti bayad ti nainom ko. Mabit na ang agawid ka ka din. Awan, nakababayin man kan ka. Kaduan ka laangan. Tani, nabartag ka. Sanan? Sige, mapanakon. Ha? Ismael, mabit laang. Urahin nagtagkuyog ta. Di na kunin kaskaso. Kasaritak ni Lorna. Taisupay lati makaamo dito eh. Ang dagayan na panan ni Lorna. Jakon makaduan ni Ismael. Awagak langan ni Alvin. Tasabtan na ni Ismael. Ne, adda ka mat gayam Warren. Umay ka. Nabanugak. Ni Karen, apay di mo kaduan naghawid. Di mo namnamahan nga gawid dito iti anak ta. Sigurado, di nan mapanawan dahi jay, ang negosyo na. Kanya? Rabina. Ngam, awan pa'y lang ni Ismael. Sapay lang kumata makitak dita baba.
Ah, anya ter ari bungbungan dagiti tattao. Kita agman. Excuse me po. Ni Ismael. Anya tinapasamakin ko na. Ismael. Ismael. Kahit kunting maturog. Panawan dak! Anya tinaramid mo. Inyid damatan dito dalan. Asino ka? Di na kayo mabigbigan. Ala, bumawon ka ditan. Kumpet ka kanyak ta agawid tan. Oh my God! Kabalanti, magna. Kumpet ka kanyak ta tulungan ka. Sige. Oh my God! Hello, Karen. Kasangsangpet ni Ismael. Kasta ka di, Alvin? Wen, kat nakaturugan. Nalaos ti Bartek na. Amom ka dino sa dino tinagapon na. Naggapo dito eh. Kasta. Apay ang naginom. Adda ka di diyo nagkinaawatan. Awan man. Okay, sika. Nakawid kan? Paawidak pa'y laang. O sige nga, Rod. Ne, rabiin. Kaya't agan-anad ka iti panagawid mo, ha? Wan, agyaman na. Sige, kastapay. Bye. Masyanak matan iti gayam ko ani Karen. Agparikot matan. Gapukin ni Ismael. Oh, Ismael. Agkapi ka pa, ya? Nasakit yung ulok, Alvin. Si kamot ngamin. Papaan nagbartek ka? Amon ka di. Nakaturog kan iti dalan. Ar-ari bungan na kan dagiti tattao. Kasta ka di. Wen, kunak ano simrumanan ti sakit mo. Naginumak. Gaputan na sakit tinakam ko iti napasama ka ni Nanang. Maawatan ka gayam. Agyaman ang iti panangasikasong kanyak iti rabi eh. Awan anyaman na. Sige. Puray si kalangan timangan. Awan ganas ko. Mapanaklangan iti ayan ni Tatang. Ita ka din? Uwan, Alvin. Kasaritak ni Tatang. Agyaman na, Ismael. Kumusta ka mo ito niti trabaho? Okay lang ni Tatang. Oh, yeah, aglaway tayo. Sana kasi makinig kalman. Anya? Tapay nga eh. Pinasyar ko ni Nanang iti pagbaludan. Ha? Anya? Nakakasi ni Nanang. Pudno na sa rakat tinak. Di tayo matla makapaglilinangan kas may sa pamilya. Tanda niti pagbaludan. Ka? Apay adiwing bagbaga kanyak, Tatang. Tapno na amuak adagos. Kinapudno na. Nabiit pala na amuak na abda iti pagbaludan tinam. Saan ko ngayon bagbagakan ka? Tadyak kaya't ngagparikot ka. Iso amawatan na ko ma. Mawatan kayo. Uwan gayam. Ayan ni Nana Andrea. Kaya't ko makasarita. Abda ka din napatay kapag salitaan nyo. At dakid dawakan ko na, Tatang. Oh, ato iti meriendang, Ismael. Oray sana, Nana. Nakapasyal ka mo't. Kumusta ti trabaho mo? Mayat. Uwan gayam. Nakaumayak ta, dakid dawak. Anya dayt na? Nakababayin man dahito akid dawak. Hanggang sapay ko matamawatan dak, Nana. Nakabalot gayam ni Nanang. Gapo iti madingay na ramid na kada kayo. Uwan. Kan? Agbababawin ti inak. Isa, di la mabalin apakawanan yon.
Patgan nga ta ni Andrea tikid-kidawan ni Ismael. Gagayam, di uliwan na denggan, tituloy tinobela tayo anapaulwan. Desperado! Insurat para iti radyo ni Romel Sarmoyan. Iti magdireksyon ken musika. Jonar Reputaso. Isagsagot kada kayo. Ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iti inkay Panang Tarabay.